sang FKGP sa West Kasihil District menta singi layo ban ya kenduk yo Deputy Commissioner yung ka district ke jongi hagabayad day wat ka surok ranikor hadu bakmara ka baka kilometer yung ka kalong San Pupra Ponway kilometer ti kabangi lengo kalong ba iya kan gijing tring yo i bakla iya chachat hari ka basusi kalong ba nakaliang juga seng hadin bengilayo i gijing ujor naki pajba nang song yung kadong kathan ka jongi napo yung ka district ka jongi ngilayo man ya kenduk menta sengi ban keli ban panjing syai no Deputy Commissioner hagbayad day bat kaniga surok hari kaba ngiso tamula kalong ba nakaliang jong duisi uang ba ngampat yo di taki kot kisla lagi kijing syai pada day bat kaniga surok tingi so lengok kalong ba iya kaniga jing tray kala iya syai Henry naduk na jingking ranikor 1 kilometer haduk ha ali koreng halat ali koreng kalong ba la tray tang da intermediaru hari gini kesurok nilayo iba kila tray kadai katulin tinggi sulengok bakumno ka DPR kalong ba kini yok man sanction ban penrit kandiat gini kesurok tinggi bu izin keli gini kapur kalong ba iya gini company ke baterai gini kesurok ba ke ka ba kabangi sulengok kalong ba ngilayo ban ya keren rubat kene company ki ai yang i report kalong ba ka klaim kan thoba ke DPR kan ka surok iya kan ka 1 kilometer tika ba penlengok yang i kalong ba kam judon ru ka rule ban ong ba iya ka juk ka sanction ya ka juk ka surok ban ong ban pendunak tang melum ki hakikat to kan kilometer hari ka dei ban long bet kumju tinang liang yo sing in ya cek mat kan ka banta hadin bangiliyo banyak kenduk yo DC tingila keren syairo nakaliang jungi gaseng hakmat yung DC kalong ba lara kan ka surok kalong tangkum ni ngimbo man seman haban ya da ka PIL ru nakaliang jung gaseng ngini ya cekmat rengkat ka jing trilang jong ki pajba nang song snong jong kan ka dong ka than nomor kan ka kamde ka surok kamde ka jing mantoy tang manta jongno ri jongno handre ka de ka jing mantoy jong ka district hibur ko we tinagaliang jong aseng ngikuat ban ai ka jubab ko wasai ka por ba nakaliang jong ka company kaniga dahar construction lada kam pendep ban tri tulin ye kaniga badangsa nakaliang aseng wat ban khang ye kaniga surok ngila ban sim takilak kilenti Proyek jongi uang ba menta ubnai kadon inspection nadu chief engineer NHIDCL nang ta bar minister bermenjungi benchat explodi bar kaseng kan syuab mentah istiau hai mentah u benai telada kata ka inspection juki lada kambi penhun yang ikum kaseng hab chim dikilak kilti da kawe bar kham banyeki nam ta jumpa jumpa iba ko thang